entindo ziryakorwaho n'icyegerana k'emetozo zone zo rukushanga mu division ya Bufunda kandi neza kumaraho miliyoni 50. Indwezo tukashaba sente kurga o ministries emergency nka Kigera bridge tutiriho nzakutaho miliyoni 350 gukora bridge ejo then tugace to grading enguto ya air connecting bridge ejo air kwingana kilometers 3 n'ikicweka. Urutindo rwa Kigera na rugita division ya Bufunda na Nigora town council kandi rwa kemetojo na rugita Bufunda negombora ya Rukiri abuna kubwenjura kwebere negwa haba katofu hatoshanga abantu batakirabaho konkobwa hati entindo ziteireho n'entindo mpango bazeta box culverts mpango muno urwota kwasa kwemera muka kwata iguru naruka stretching uto karangwa kwata kai ambe kicuzi tukakura amabare habira hatakorabwa hati batambura za muranga roko bona habira hatakorabwa hati ntarabwa ubwo muhanda gomba babisibire mu kibande mugarama amabare gona tukagakura naharabwa sente za resirwe ngeza biraruketted zitakabasagarika akaza zitagarikireyo amene zagarikayo nchwanchi mansango tutayikiriza vunazwa bito umuringo nubwo gumwe government kurabera mu program yayo yo kutungura za town council etire miliyoni rwendo muri rushango town council kandi sente zino zije kore nkuto ya currency omutawuneji yangwa aha bateho mitazi 800 ayizira akome bene ho bakome na naha 800 ayizira akome na naha 200 obakrobita nayo agira ki yaho ibira bene bikorwa batakabicupura bakore binte biribyo ngakora sendi jahanda akora sikuba kuzikora Gashakwa Timothy Mushabe.